Yes. Ije mono kamuna ndegu musisi webeze America. Obonye na kpozi no sigi. Julius Montajo, President GM Inter Promotions. Then I did meet him. Anya zizienu nekonu nanye bidonu jebenu na America. Philadelphia kanyibuzo jebenu wetegu anyino. Equator kanyibuzo bidegunu. Chef Abu Obele mwase uchi. Manebo silino ziwene kwa juno kuwa mwasino. No neba zi mebezi eguno. Kansi yagono. Manande madu dizimbatano. Andy Ezi nwazi na siedo webiano. Nana Nnamdi mo wetaro. Obele nwazi ahabejeno. Abibokwe. Ezi mmado n'oga dino. Oga abalono. Kantezi neguno ndeze nobele mwanoso munechenu wamano. Emeka mwana bilinu, hezi manu bilinu. Onwazi oketiti piano nidi mano. Ekenediliyo. Anyeje beze na Los Angeles no. Madu kanyiche kubelu na nyelu gonu. Dr. Solomon Obele mwasi mwijeno. Onyamane kinega kineno. Mananamdi mwawe tali sobano. Obele mwaduzi manyi jena redio. Boom boom. Dallas inava nozi nechenu osilinu. Ezi umundo osilinu banyanu. Ezi po mwabu selu no ikani anu. No doboro. Ezi munyo uselu na zanu. Iwelu. Echile na vaso no. Akili ogidi kabase jeno na wano kwanea. Dani onwa chuku mabili na bokisi jeno. Hey.
Anya Luciano no Justino na Madonna funu obele nwanyi no nyamani disumo Bridget wanyama kanyi necheta nyidi melana New York na ndị mmadụ na-azịa nọ na Vazazilafa n'ọbụzi Dr. Kwash na ndị otu ifele na-eme na ifele ada emegwaba na vazụlụ ori ma na va gburu mmadụ nọ kama na ọ bụ na mmadụ chọọ ka o mebizi afọ osiri ma wesi mba o meme ekene 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 nyunu nenu wamu eji nwa eze ji na Chicago ka ị nọ Vivis Bob Manuel Emma na Equator Chicago ka ị jebe no wamuno njese no nkobi vemu na jenu nenu nejese mjese no na Connecticut obele mwaso ni nwoka bụ n'azi eze kwesịrị obele ọgọ Connecticut Cubano Nani Luka Boston Anye luze na Boston anya mazi nanye jeli kudo ndi mwadu Obonye mazi fe Mbano Manezi mwoka kwa no gidi nazi ano Ema Mwoka kwa na mkwelo gidi Ejebenu nudanu Anyi lulu noklanda na madoni Samir na New Orleans na madona wajano Ezi mweke na mwabia na kano Doctor Obalobi Naziano, Navasi Moganano. Na Houston na you was a mother. Actor Orabo Opele Mwasi Oposi Uwalabiano. Gino Ino Emeka Ofo Emeka Mubana Bilinu
Emeka mwana bilioni Oki baby no Obele mwazi oketiti biano No sili na ndiegwu anekenero Nivi melanyerikano Na chupu gagozi Madam Helene na studio in America Unicorn Recording Studios na Connecticut, the constituent state nke nwe in America. Unicorn ogasi nekunu na America no. Kenelo moyimo Larry Mo Mama Okay, ladies and gentlemen, from Unicorn Studios in Connecticut, United States of America, especially from the Constitution State. Now we're saying goodbye. We'll be with you once again. On behalf of myself, members of my band, Andy Frankel, Namdi Mowataro. It's okay. We'll be with you.